Bafowethu sekunjalo Khuzani uMpongose ke lapha ke indlamlenze emculweni kaMaskandi ke yebo bafowethu uthi ke ulwa namantombazane ziyakhala bafowethu uyabona kuyasho ukuthi lensizwa kade yafika endimeni kaMaskandi isomkanje ubomvu ngempela italapa into emnandi bafowethu umculo kaMaskandi kuthiwa kwangeke kube umculo ngaphandle kwehawu umculo kaMaskandi kwangeke kube umculo ngaphandle kokugiya. Sikhuluma ngoKhuzani indlamlenze emculweni kaMaskandi bafowethu usufikile umsebenzi wakhe ngokujwayelekile njengoba kade ememezelile ke lapha ke isikhathi kube yisona ngqo uThube kade ekhulume ngaye. Hayi bafowethu anihambeni neyizwela kodwa ke ziyakhala bengeke ke angayiphosi ke inselelo ke lapha ke kuyicokamelisha njengokujwayelekile njengoba sazi bafowethu ke ukuthi ke uma ke etalapha kunalamadoda angeke washiya. Hayi ke uTalabhile bafowethu uTalabhile bafowethu ke ngendlela ke eyisimanga ke kudele waziyo ke ukuthi umthandeni ke uzokwenza njani mhla ka-30 November njengoba ke sazi kamhlophe ukuthi ke iyaphuma ke eyakhe umthandeni mhla ka-30 November namhlanje sithi 15 days left or 14 days left umthandeni akhiphe i-album. Usekhulumile uKhuzani ngifuna ukuthi uzwe ngami hamba uyayizwela wena kodwa usekhulumile uKhuzani ke wayigaxa zomnsizwa wawugaxa umntalapho hayi wawugaxa umntalapho uthi ulwa namantombazane uyasizwa lesihloko mbulo yasemakhaya ukuthi methi ulwa namantombazane hayi angifuni ukuyichaza uyayizwela wena Khuzani for Mpongose 2024 new album bafowethu ilesi benguphathele zona la kwesiqiniseko SA Media.